Balai ka Voice of the People Party lani ka BPP ka syak kan tho nadu baka sedang mi partai layo I ka jing knyu ki wei pat ki seng san partai lani ki political party kum ka NPP bat ka UDP ki dating thot adu kata kat ka ba ki nongelam ka BPP ki le lani ki kren bon sin ki kwa tang kumno bakin syuat dong badru kumno tang banyo kentho yaki da ka ba pensutu bakla yagi pat ba halol kanang rim baka parti BPP ka yang scam na ka benta ka bahagamiat kori bat ka jaj benri ka jingsa kawang keti yakin nongelam ka BPP kat banang mi kisngi kanang jur kamtam yaw nongelam ba klidu jang ka parti BPP iba Ardan Mila besai moy dangi pet I kembali election iba Ardan Om Dr. Ricky Eje Sengkon hakini ke MP election layu nguru akhirin san sosial media ya ke jingkin cak kento ya iba Ardan pa iseng ya kini parti dulu nlor ki weipat ki parti ki beladon lupa lagi pau senam hana ki ong bau day wuriu ubam yang scam halor kanong rim nawar baka parti ba idan mensua ki ong baka dan keju kanong rim kembelong haka parti BPP kajing keli mentapat kelong hatu pisngoy ham ne empat ba ia kata kajing getok halor kajing seng parti kidan lele kinong ilam kibakam yirdi pakilong kiriu I jaj ben riu marsen kiurensan ban kren penkesan nyeledi ya keperti bagi don kila-kila tru ban keren ya la konong rim song keperti hendrai direct ki kentok baik ya kinong elam keperti VVP hatu kajingile ya kene ke MP election kolong persya tang ya ke VVP nang takidon susu ki bakentok ya ke Voice of the People Party lani ke VVP wat ya ke jingruai ke jong uriu simat ubadon ke sap bantau jingruai bat ubadon ke mensim I jaj benriu hatu kim don lat su se na ban ring to don ru kinongelam ke balak lumar hadu kata-kata bakila ong bagani ke parti pra kedai na ke wei pat ke jela jong ke ri India hatu pisngoy hap balai yue ki seng sang partai tiang ya ke VVP hadu katne ku boleh sibuk saya komen baik bah